Pirotska galerija, pravi hram umetnosti tog grada. Povodom obeležavanja 40 godina Gradske galerije u Pirotu otvorena je 9. majska izložba. Godine 1999. galerija je dobila naziv po Čedomiru Krstiću, jednom od najvećih pirotskih slikara i profesoru Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Već 4 decenije galerija Čedomir Krstić je hram kulture i kuća svih pirotskih umetnika ma gde se oni nalazili. To je pokazala i 9. majska izložba na kojoj su predstavljena najbolja umetnička dela nastala u protekle 3 godine. Akademski slikar Jovica Ilić kaže da su svi radovi kao i postavka veoma dobri i kvalitetni i da ga to raduje jer znači da ljudi i dalje u ovim teškim vremenima stvaraju. Ako se već organizuju ovakve izložbe koje okupljaju veliki broj slikara iz ove i iz drugih sredina, s pravom možemo da kažemo da je to zaista kulturni centar u ovoj našoj sredini u gradu Pirotu, ističe mr. Antonije Milošević, akademski slikar. Za protekle 4 decenije galerija Čedomir Krstić organizovala je 871 izložbu. Veliki entuzijazam i umetnički rad uložen je u temelje institucije koja danas ima značajnu ulogu u kulturi Srbije. Direktorka galerije Radmila Vlatković naglašava da je to pravi hram umetnosti tog grada. Tako smo se od početka postavili i tako će biti nadalje. Pre svega jedan profesionalan odnos prema umetnosti, prema svemu onome što čini duhovno opredeljenje umetnika, poručuje Vlatković. U godini jubileja galerija Čedomir Krstić dobila je dozvolu da proširi prostor i izgradi depo za vrednu kolekciju slika. Pirotska galerija posjeduje legate 7 umetnika čija će dela biti sačuvana za buduće generacije.